November 17 in the year of 1951 is a historic day for Karbi Anglong, for it was on this day 71 years ago that Karbi Anglong and all the different tribes living in Karbi Anglong gathered together in order to commemorate the historic significance of that day. The Karbi Anglong Autonomous Council is making preparations to celebrate the day as Karbi Anglong Day. Come, let's us work together to bring greater transformations and glory to Karbi Anglong. Kardom, thank you, namaste. Daku pli ariri pena hoi cheng pon. 17th November is a red letter day for Karbi people and all citizens of Karbi Anglong. Karbi Anglong, as an autonomous district, was born on this day. 71 years since that day, history is still alive. Elders who toiled to clean the council mound narrate their stories. Ni lip ni hang, awne sige thul tang pet bu bang paru da so selo yila long popo neng si parong ma se ke thul pet ke. Di pu rong ke kim mau tang ke. Neri tim tang tet bu krai se ha di pu en kore yo ke pan la a pe la pilang pe yo. Council Anglong ke pan la penge hala hat pitar Anglong ke pan council de supis la penge nil sem ga ham kim lo council member nang dun lo la penge council member lo ni tum sigat trok si an si chu an dun long lo Cek leng persat dak po parko si pantai si bupon lok po la marak pon bom. Kim lo maya kon so si bang pelang parot lo kam klemi tu mang dak si nang bi pet lo. Dong thek ko pula railway station dong Anglong so sap di siu phisa dak malo council phisa dak malo loka bahem ta dak malo yer khana ta anke dak si pas cebol chom Ke hok ring dok sarapi sarpu non pen an ke ili non tor jo ta so karbi anta Haro crescer quebra, o quebra isso, assim canal gelosi. Hai punia cikloang, arani kretroksian, jelong lolong rie metang. Labang sawa hemi kim ke rong khang pe na Karbi ri chosi ke panam cheng lo papan lo la se nili tum ke rong pen ane sisi pamase ane sisi panun chalo. The administrative unification of the Karbi people on 17th November 1951 was a historical landmark. Looking back 71 years since, Karbi Anglong has come a long way. Karbi Anglong today is the picture of growth and all-round accomplishment. Haro crescer quebra, o quebra isso, assim canal gelosi. Hai punia cikloang, arani kretroksian, jelong lolong rie metang. Jelong lolong rie metang. Jelong lolong rie metang. Haro crescer quebra, o quebra isi, assim canal gelosi. Hai punia cikloang, arani kretroksian, jelong lolong rie metang. Jelong lolong rie metang. Jelong lolong rie metang. Sangkur birta lengjam Karbi ke jogalam.
Purbirta lengjam Karbi ke jogalam Seng marong cijua charnam Jeng toy jeng ni rawang di purong sopian Jeng toy jeng ni rawang di purong sopian Karbi cingrum cing asengkan Purki mo seng tenenelang Purki mo seng tenenelang Aro cresir quebra o quebra isi Asengkan ang jealousy Hai kunia cikloang, hai kunia cikloang Arni kretrok sian, cilong lolong rie metang Cilong lolong rie metang Cilong lolong rie metang Mumang kang ting siring cenek lam kisai plin Mumang kang ting siring cenek lam kisai plin Samson korsing la pensar sing Mandet ke ya tirim long ike jogang ring Mandet ke ya tirim long ike jogang ring Adap sampri bang ering Turet karbi asing Turet Carbi sini Aro cresir quebra o quebra isi Asengkan ang jealousy Hai kunia cikloang Hai kunia cikloang Arni kretrok sian Celong lolong rie metang Celong lolong rie metang Celong lolong rie metang Bang nono radoan kacing rum awaikan Kaya taloni lising kacing sam Bang nono radoan kacing rum awaikan Kaya teloni lising kacing sam Keng kamang di dam nang cing turape dapan Keng kamang di dam nang cing turape dapan Citura klem pacun ponang Hampang peklar vegji cenam Hampang peklar vegji cenam Under the forward-looking leadership of Dr. Tuliram Ronghang, the Honorable Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council, development has attained a new meaning. That is, speedy and inclusive. We have made significant achievements so far, but creating infrastructure is a continuous challenge. We are committed to continue our efforts. Keng kamang di dam nang cing turape dapan Keng kamang di dam nang cing turape dapan Citura klem pacun ponang Hampang peklar vegji cenam Hampang peklar vegji cenam Hai kuni krejoksi ningkan paru kresir kera ningkan poker arnike Iltima porque molo Kala so arni afan RDPC Karbi Anglong Autonomous Council hinpe Karbi Anglong de mate Karbi Anglong arani upamansi puthot la so porque mo kapangjang jiafan jisik pon bomlo la so arni ke ningkan toxikarai si aprang Karbi lapen khai krehini ka chingrum arani lo lasi wang ikpet non Karbi Anglong amumang Aphan keng kam isiwet pen kabaprang atwar le humri lonang kardom kurang tu. Tor non so karbedo an kai kerenga lo tisilo nang. Tor non so karbedo an kai kerenga lo tisilo
Anglong Do amri mirlong Do rong khang chin thong Do ni lip lum ba chong